ade global day of fasting gotuga maadama roda hifma gazzage lobeta khuna khtunna demunda haniyaveri hamalataka emihna dekula hingamda lainsani amala gulige duniyeke eki kankoltaka huriha muslimun eddu heka roda hifmuge wargoda campaign kuriya gendema wani hamaje ifade mikamaki konka kametta waragina be fulun suwale bakurabba alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd adami kama gulegot maragina be fulun suwale bakurabba adi mi algun membes mi fada kame kurai warapoda denegan nenje kame tini goton kame kurakam gawa nama ekame ei qur'ana sunnatun thabit wa kame kam gawa jehene alukame gotka kurai ves kame e kurakam gawa nama komekas furtum kam kalgun bayan ko beinum wani falastinu ga khas ko te gaza ga algun me lobet muslima khunna ukhton anhen na kodakudin na edani eta bodete aniyata ke demu ege veshak ke algun me na kureven huri huri ha kame algun me kodden jehene dua kurumun heta kurumun gas ade no gotaka bes ehitirikam for kodde komme gotaka ehitirikam for koddin wajib bane enames algun men mikama gulugen kankan kurairo komme kame kurikam go binomes dini koton ekan eme rangala kureto badan wana de dina khilafa kure kame khasako alukame ge goto ke ves kame kure kam go wana me samal kan den jehene alukam goton evves kame Allah subhanahu wa taala sharon kuraba kame sharon kuraba goto ko fikam go wana me ekame vegen dani bid'a ki ege nurakateri bid'a yaki waran nurakateri waran nurakateri kame ege sabon ene ikura amalu gabodu nuwe radduegen go sadikiye ena narakiya danje hefata amadikam ekam wege hingadane egotun homa buraswati garode hifmaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatu thabit kame ehnames buraswati go ekani falastinu ge rajyatuna ki ga tibikan dakkalu matta kalgun me rodiya hifma khandeilumaki ei Allah ge shariatu ganen Allah subhanahu wa taala angwa fa nuadi Allah ge nabiy sallallahu alaihi wasallam e salgumen anga debba fa nuwa kame ekan kuruma algon menna Allah ge rasula bayan ko debba fa nuwa gotege hame ibbe salukame e bayan ve fa wa hayya e wattaro e adadu e khilafa kurwe kam gawana me vegendani bid'aka rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis wal qurba fani man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddun timan kalek fan kure vigo non ehen gotaka amale kura mi hek dinuge alukame ebbes kame kura mi hebani ekame rad emi hek raddu egenne mi ma ati emme nuba kantata teren dinuge tere adab wanna bidota himene kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'a ga ede bi khutbatul haja ge wani wara sarih ko bayan wefa wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إما نباك مكي دينك تري غدا وانا على كنت تكتري وانا كنت تكي أدي إيه كم آكمكي أي بدعك كم بدعك مغفرة مك أدي كم مغفرة مك بني نركاجه إهم بما أقول من درهم ويجين بياك أكيد كتبي كان دكاد إسلام دينك شروع في النت روده هفاك شبكة خاصة نماذج كوراكش emi meigota ge kan kurakam go manama ekam vegendani bid'aka adi algon men jeifa miwa mifada musibat taka balata ko algon men salame bene magwes rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko debba fa wani mi nikameti kan algon men kiba nuful bene la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum tiaba min embori tiaba min dinin rujuu be jo madante ehma qur'ana sunnata ekko talgon amal tabattan kuram yeru inshallah allah subhanahu wa ta'ala mifata huriha musibataka balataka dati undagota ko algon men adalgon men umme pe salame ko devane wallahu aalam